mom, I didn't see no. Okay, there be a Mackay. I know, but don't you? If you had the pinon, I cried. Yo, video ya me misre nim de. Se otumfo nyankopon ne nananom mama no enkopa na 7 producer. Yese uni mama mra onza mamre ena unim dia onza de. Me se ne wan se eye otumfo se etu ene nana Dormaa Hene meka wono masem nanso abaka na ewosi ehunu ne kanso ano. Memo akwaba bomodi aso obe press obe subscribe to channel no press the notification button for more videos. After na make out say you pay money transfer omo ne kura masem ye de dwumadi we ye de ebrel na abribia ope so send this car from USA Canada now de bagana you pay eno ne wo se use so download it e phone so na use me promo code no send this car DJKA eno na we use here ubinya $5 there can see can they all send your brand Ghana no so ayen ne capre you pay money transfer in fact waba to stay yo yankon sensem ni mu e minim se watete nsem bebre efa Dormaa asante ensem a ekoso na ensem na nkasa kra de ehyaase esen edrumre bi kra ma na Dormaa Hene afedi obesi ni people say there is no king in Ghana na emre bi nso be kasaye say ye otumfo didi ba ne nsase ni binum eno nti na sase bi ene ho a ewo ebono ti onidi ni diem no nso ni di ni diem afen so ahinsie ho nsensem se nana ni kwan se utimi free asante ebesi hene ewo bono eno nso nana Dormaa Hene kasaye etete warning bebre wa bra mensa mepese be kwa akwohwe video no ansa kra ne aba Brekum hene asabre oda fom a eye ahemfo mienu ikohia ho na ye stoppe baako na baako nso itimi ekoye ba asan ena ye stoppe nana Dormaa Hene ansa na no mepese be kwa akwohwe video na ahyase no se de ensem ni sibi bobo bae ni se de didi bae na oti otumfo oseitu warning se na hinsie mu no onhwe ni ye tonkrama nana mampɔhene de bi ma asante hema se omuntu omode hye nefo yentie ayo bo afriensem ba bia ya tena ye no what is a bia dia afriensem dia le times se bi timi jibi na afriensem na sa die na ne woka mesre me nana mampɔhene titro asante hema ne ba no ontunufo na awurandiem na me so awurandiem na me ba nchaw me ba nchaw na me mpa ne to so ne noa nana Dormaa Hene na wote se okasa no se de America no de nkrama nana mampɔhene sade bi ma nana asante hema se omun kasa nchuru tumfo sanse baby a wodidi kɔ no ano eden enu achi no said in America no e kamia ye se we beka na we abeka we beka na we abeka na die ekoka aponko na chi ene Dormaa Hene interview bi okɔ grante ye ewo Ghana weba oka say there is no king in Ghana the so tumfo friend ho king dia ene ne wo so omu nyina nso ye from king na obepe kwan bia so e wo so obefa ama sa title no yaje edi afri opem so eso yeyi edi afri ne so sanse ohunu se sa title no there is no king in Ghana and na wokɔ ya mambre no mukran so ana amamra ne mma ohini bia kwan si emfre ne king eno ne asama nana Dormaa Hene so e kan yenkɔ na no so yenkotie wa bra na one Ghana web fo atana se a na omo ye interview ensama ehon so okan ya eno nso anya asantefo ni bi de binom ba abonten ebe fa yae yenkoni nkotie you wait
Whatever I want to do, I won't tell you everything. What would the name be if it's not Asante? It has to be Paramount Chiefs. It ends there. I know some of the chiefs from the north are trying to bring. I agree with them. If it's not removed, all the others have to be put there. The Nairi's name should be there. The Yana's name should be there. The Yabon Rice name should be there. You know, this is going to cause a lot of unrest and what is unrest? Tension. What is tension? What is tension? When there's truth, there's no tension. I've given you, you see, the submission I'm making, unless you cannot, are you not prompted? That there are 4 of them. If they say they have a mind under them, why should one name just be there? Is it? Am I not opening your? Why should only one name be there? So you want to change the status quo? This has been there for many years. Oh, so you want to change I don't know. I wasn't there before it was put there, but I know it's there, and we are talking about it. You understand? If it's not removed, at least I expect my 3 brothers. Mijiri sa wote nsem ni nyina wasum. Na eno ena asantefo binum sa se nana Dormaa Hene eye aduebo. Sansa asem ni fie ena opese okofa asem ede ba fie. Eno nti asante ma bebre na ene even po omo nya asante omunu se da bi. Nana Dormaa Hene yesa anhwa na ode ntitimu ne mpapa mu ena de ba no. Bebre na so ba social media no so eba be kasai. Ebe ka se nana Dormaa Hene na daroma asem ni fie timo nkofa asem emfa mafie nti nkebe ya sa asem na ebobobobo ba no wokeka ba no ontwa akiri na eba sa ebe ha adwen yipa yenkotie nsem ankofo bi nso ekan Dormaa Hene onim ne panyin nsem eda ho okoto na santen de ni nan atia ne so nsa na wako na akọ aburuburu no pese mbusa na Dormaa Hene ansa na matoa me bayi ne so se o klemu se oni asuminya hene nko na ye nua se da bi o ka ne history no ka ne panyin nsem wan kan kofa kumawu hene da na kumawu hene ewu ya okọ bi kai da bi me nua boni aye yo eno no na nansen a ena eye Brekum hene na yi abeda ho a ewo se yekoye da sebre Dr. Amankuradi awu a tosmienu bena me Brekum mine na majuma anyame zimba wiase me doctor me surgical specialist me operation because we are ade wo Germany na me ba Ghana no na minya edokese bi pa eni buo de ma otumfo to the second sabre no na wabetena akonnwa so a obia freno King Solomon na me hwehwe mu na no me wu se nokore ni esese e friend King Solomon if you say nyansa a nyame de ma King Solomon no bi say obi na amamre mu no se ayiye bi se asi a otumfo se tu the second ono ene wo hene a ewo se wokọ a utwato okura ono no kọ no utwato hene bi anko obiem se de mpanyin ka asem bi se panyin dware wi a ne nsu asa enu nti na eye nana Dormaa Hene nana osi ade ayo agyeman badu na wose nana edikan ekọ ansa na de chie no tumfu akọ obi anhunu de ekote bayire humem nana Dormaa Hene dana na woso de kọ no wankọ na entia na amanfo tete sansa aso ni di mu ananti no yete se nana Dormaa Hene ye na dwen se obeba eda yedi ama otumfuo emra no na eno ena anye ahemfo ni bi de titru ene asanteman se nana Dormaa Hene wa ubiem eba ne san ena da ede ma wo se ko pay homage tu nana woda for me wanko na da opem so oba na apese obehia no opese odi asemba anasa de na apese odeba enu nti kofo bebre na aka ase da bi ensese basa
Emma national security ene yahimfu ku a wonom da omenya no eka che na Dormaa Hene se eda otumfuo beko Brekum no na Dormaa Hene nso ni ho kwan se obesi wo na de na santefo ni bi ene otumfuo achitaafo ni bi kan nso ne se akoda se opese wohunu ade kokwa yete damnama ahaban ade kire no enti nkebe ya national security o wanwani o omunyan na Dormaa Hene mra na die enti a yeka kire nso omra wa ama no ni tirimu ponti opeso odi be hia otumfuo no omfamra na sabi wo nso o maboa wo ho pa se de make na sam no ankoye oman ne de sanse yejaya obi nim de besie enu nti de na wo se eba de se wo se mpanyimfo do omu na asifom enti mpanyimfo do omu na asifom ema ye de injunction eto Dormaa Hene so se eda otumfuo ko Brekum no woni ho kwan sempo ne ho mframa mpo efa ho yenko na yinkotie ye de injunction kakrakapa ato Dormaa Hene so se year ekoso ewo Brekum ema the Brekum paramount chief and as a paramount chief of the Brekum traditional area friend say Dasebre doctor amankona diewu the second no sabri Dormaa Hene entimi enko na se on a particular day injunction court no dey ato say ya odabi wo ho a Dormaa Hene entimi enko ho na de tie ni ukopie mu Brekum traditional council Ohene baako a o join Brekum traditional council your friends say Osabere ma kire yebo a date the second Osabere ma kire yebo a date the second na Osabere mai a o join Brekum traditional council no ono na ayi no a yekoso Brekum no ayi ne start benada no nti ejinamu start edwoada ebenada ukuada ene ne yawadai ayi no ene ne okwakosi nana na empanyimfo a yi ne hye omo nsa no ekire mu se Brekum traditional council no ewo Brekum ewo bon ane ne Dormaa ne mpatemo na paramount chief of Dormaa traditional council osajefo nana ajimabadu ene house of chief president regional house of chief president ewo bon enti Brekum sebsebi traditional council na ehye bon ase. And the president of the Brekum Regional House of Chief, Dormaa Hene, ewo akonya so oba yi nasibi. Nemom Brekum Hene na wawunu de on she Dormaa Hene ase. Brekum Hene Dr. Amankona de wu eye otumfo ehene. Into otumfo ene also oba yi. Nemom Dormaa Hene na Regional House of Chief Brekum Ensha Ashanti Regional House of Chief as or share Bono Regional House of Chief. Nemo a part of the Ashanti Council. Into 2 take decision was Antimema a Brekum Hene. Nemo Dormaa Hene take decision. Ewo honoma and Brekum Hene. Sana Ahinians and the 10 or 2 for Ahiniano. Any can say a nye Kumasen Kwa a treco baby beer. Into 2 for Brekum Hene. And 2 for Babe Nei. A mamma Quanson. I was it. Otumfo the last person and I said the last chief and I said Kena obeba ayi na se into Hene bia opese okọ na Brekum Hene a wawu Dr. Amankona die wu a wawu okona sebi ode o respect twatwo okotwa ne jajo na ode wani di ana condolence ode sympathy any ade ma no wo ho kwan se okọ dwoada ebenada ukuada esi yawada otumfo ose tutu ebetu afri kumase ede nani akire mu ewo Brekum the moment otumfo bedru Brekum a wode ne nan besio na yebebo apata ma otumfo atena se na ohene bia ne obeba after otumfo achi sana amamre kwan so etie na eno na Osabere ma kire yebo adate oyo organizer omobuama omatoto ayi ni kopim so otumfo beba no omoye schedules ni program outline no de to dwa say Dormaa Hene a oye president of the Bono Regional House of Chief no on the National House of Chief any other prominent personalities omo Brekum honum ni Ghana ha ahemfo akese omo Ghana ha ni ade no
omo beba ayie na se on 22nd November 2023 International House of Chief mpanyinfo bono House of Chief ene ahemfo atitire omo oman mu a omo pese omo ba na omo be omo do omo adisiedi ene ade ebre Brekum Hene omo ba na ayie no omo wo akonya se 22nd November eno beba nti mpanyinfo no yesa Monday ni ye wa ahemfo beba Monday ye wa ahemfo beba Tuesday ana Wednesday ukuada ye wa ahemfo a ombeba ukuada ahemfo beba ukuada Dormaa Hene ka ho enom hyehye na de kyen ya wada ene otumfo se tutu aba otumfo ba wi a ohene bi amman na chibiem nti otumfo ba ya wada na nanadwo yakosi Brekum Hene na Brekum Hene ape ne baabi na okono akojoin ni nyankopon na eno na omo kirema omo sani program outline koma Dormaa Hene ne mpanyinfo se also omo ba ayi na se on 22nd no Omonim DC or say, however, the Dormaa Hene who was to attend the event on 22nd, for reasons best known to him, decided not to attend at this decided to attend at the same time Otumfo will be attending, compelling the Brekum Traditional Council to seek legal action. In Timpanyinfo Chiremo, much program outline the command Dormaa Hene said, Nana Dormaa Hene. E also obey yi na se 22nd ana Dormaa Hene aye na adwen say obey yi na se 22nd day na 23rd November na otumfo bebe yi na se sa day na no Dormaa Hene so bebe yi na se eno na empanyinfo Brekum Traditional Council ne empanyinfo mo hwe yi ne so kopim so otumfo ba otumfo chiame mu nyina o Brekum sesi ene na mpanyinfo hwe no mse dabi omo nti ase esa se otumfo na ye asanteman wura Brekum Hene esom asanteman ana Brekum Hene ewu se Brekum Hene wu a de ohun kwan se osi Brekum Hene foforo asanteman asante hene nti asante hene na ndeshi ewu ana asante hene hyehye yi ana asante hene se me asante hene amedeshi ewu no me na betwa to a meba ya wada meba ohene bia amba machi sa na amamrem kratie mpanyinfo amohwe me mo betimi edem mwadwenche ananse mo betimi akire mo comment section no amamre kwanso no otumfo Biibi wu a otumfo ne last person oba no be pay ne respect eno anu no otumfo ba wi a ohene bia mo otumfo achi biem nti yetena badwam kra na badwam aya na normally yehwe hu se ahemfu nyina tenase ansa na otumfo aba betenase sa na amamre chi ana Dormaa Hene ye de akwa Dormaa Hene said na wo Dormaa Hene we are the president of the Bono Regional House of Chief only National House of Chief ne mpanyinfo bia mo region mu no e was a momo ba ayi na se on 22nd na the 23rd a otumfo aba afi omo wo ho no ma 22nd National House of Chief president aba yehu ada Greater Accra rep aba other regions na hemfo aba afehwe Dormaa Hene a yehu Dormaa Hene yekobise ma Dormaa Hene se ono no de omayi na so 22nd obebe yi na so 23rd saa da na otumfo oba no saa da na no Dormaa Hene beba eno na Brekum Traditional Council sabere ma che yebo adapted the second years a baby se Dormaa Hene ye yenhwe han ema Dormaa Hene ba yi na se yawada ene yawada ya no otumfo be hia wa yi na se a wanhwe ya edin tokwaba endi nti edin tokwaba no wa wuti mi ene wa wo hwem unim dada se ye share afia asasi Dormaa Hene anytime bi obeba abonti abe kasa bia no se bi oto bi mane otumfo se tutu se Ghana mremu no Chieftaincy Act no a ebo ahemfo ho ban e kire dwumade e wo sa ahemfo ye enedi tumi ma ahemfo no enkan kire enkyere se ye wo ohene bibi e friend say king e wo Ghana there's no king in Ghana according to the Chieftaincy Act awusu me yidi se watie bi ampa eno nti nana Dormaa Hene entimi anko Brekum ema opemso ene na donyofo ena ekokonka Brekum man na yenhwe ebra na opemso eba imumma nana ya asantoa jeso nyema wadi tuo di animu nya asem ketwa
mema ani edi animu mrani ani eso opemso tumfo kwaji Brekum man efai enya asem ketua yenko hwe bra nana setu abibio opie mu ewu Brekum na enu achi no Dormaa Hene abeka asemi se enwum bi wo ho a yefre ni Biibi Besi Biibi Besi enu nti enim adekora eba besie na afen so otonkra de ma Brekum man se Brekum mo de na minim se me de animu na ebeduru mrebi memi agyeman bedu ebi ana mo hia me moa nenso ade amaye ni nei eye sanse mi wrem fida tinana Dormaa Hene aba abekasa wa abra ye stop no sam wonko ontuni nan si Brekum a opemso koye no eno achi no ode nsem bi aba abetudwa ede ensem nana Dormaa Hene bekae enkoni nkotie National Security be frame. Minister for Chieftaincy be frame. Na nguni e be kan no yem sre. Be ne be mopo. Me ajo be do me nya mopo. Because Brekum Hene me manimu. Mu di machi no piama. Eye me na me ko che nanimu. Eye me na me ko che nanimu nyam. Na mom ne asi no me ni bibi bia ka na mom ade na si no nkai da bia me kai anyomba nti wo e bia da bi na ho akoyede akohia dana se no kwani kwambiso ni esi no nda sapi wo akase no dana se sanhwe sani enwasi agya dam na nkan no kwani nka adia ba kwa mate fa de samba bibi na ya no kwa Money need to Jonas. I ran ten over you. And no can. All the truth would defeat lies. Yes. Me. Candy. What's the candy? Who is here? No, you know. Woman, somebody. The son of the master. Mpango Joe. Ghana for nyina so Ghana no yempa me so abeto coast to west coast nyina ye kusuru ne ye ba so what is Ghana ni bia awusia for hi DJ K Nyansa Po TV bomodi aso be subscribe to channel no press notification button for more videos aha ena me do ebesie bibia foforo bia ba akira ye besan e de abro se me kasai nese anya uda wadaroma facheme sanse Lucky Dube can say or see different colors but one people, different tribe, different religion, but ye nipa bako intinkabumu eni here me da say